na bodi ya me pacho me maame bona ikura me bible sasem a me beken epa ucho sasem a me beken no krenko a epa mucho no krenko a mi nitro onyame mboa me oda talk show banad na ba wai yanko me yadi asem na asie epa ucho me ko me ba ko jiska semindi ko didwa na ben me bosume enfie mienu ni na sani asem ya ebombu kra epa cho na mi ntumi mpo nsore eye dai epa cho me ko jiska na mi twa kwan mu no bro no beso crow from yehu junction no wa nti nipa mienu atwam na mi si mi twam na police ni omo emema mienu na oba ba akuti akiri na kan bo mi ti kan bo mi no mi trase nyina twitwa me police ni the car ball me pa cho police ni the car ball me no me de me koto tafo emergency ho to de me koto ho me pam cho o de me to ho no ana o mo so mo ba no afa me da o mi trase na mo atwitwa ni nyina mo ja na afa so ne me ho mi trase mi sisi kase ebu afa na anadwo no na me ntumi na mi sisi kase no da ya mi ya na ebu efie mienu nti na me ntumi sore me ntumi nyina ho kra nti mi baba akon no si da bi ame kopa bisia na mfa nko ayi adwen kwanta wo mu no nso de ye na me nko kankire mu na eja na me ntoto nro na me famro te nro nu mu na me sore kakra na afei me ntumi sore kra mu dwale me dem dwale me mpem edem na kakran me say emu abu amba kon abu me sisi kase abu na doctor ne kasiye time de na police ni no de ko ye no obai police no ode me ko ye no doctor ne ka kire me say maami onu omobo nyankopon aka tem so no obobo nti meboa maami nti police fo momra na mofa kakra mra na memboa maami omu bai omu ka kire me say ye ba ne doctor no kra ne ntro no ye kraso ani ntro onima adwuma police fo ne be ka police fo no omu mienu sana me dampem na moja pra mitru say sane nti onima adwuma na omu say ye ba mama faith de ba no so e ba jo utina sena a police fo e so obi akotworo kraso afo ntro ye de asam no mu odene Samu sisi Ghana how yo yankwe owo me nya abotre mbona yes my lady yo owo me pa chopa enti emla edo koto ho no aprosifo na mo be no mu tufa ho me pa cho o me dem koto ho no bread ye friend of atan of ton family ono ene ba ho no say mami aprosifo ewe na me se mi hu wo mo no say wo mo adwane enti doctor no mpam cho doctor no na ka chem se mami police for me twen wo mu na wo mu ba na nka wo matua kakra mami na me nso me de ma ho odin mami me pe wasem doctor santi ba bia wo bia me da se nyame nsiraw doctor Mrs. no can see 20 million mensa what's me POP 5 million 25 million oh doctor nyame nsiraw kan wo yama de doctor ka kire me se maami nyakopon se wo mobo nti ska no menye maami fa eti aprosi for no ba wo me oyade ne ho no ka ben no ma omobo wo ho epa mo chewo police ni no wo mo koye no ano no wo mama nti baako ene di na wotwemienu na baako boya punum na me ba no se hwan ya wose me o me ye police ni no se na papa police mo de ka bo me ma me kura wontumi nsole o me ma me ye dwale na fe ne dwale na bia ye pepa no wontumi nsole na wo be hwe no di ska na wo de ba what ma fa bibia ama so ba auto petrogu ka mo se patran en wo se ne kwai na ma me wo da wontumi kura nsore enyina wontumi nsore nyina o nti ene ekọ ene police ni no koe en wo se ene ko frɛ o maka ne bra nti mbaba ako no komolo market wo kwa wo mu se woni ho
okosanta ho a wo muso oni ho inspector Kumei e pa twan wo muso oni ho wo mo wo santa wo muso oni ho na me bai edisu asaba na maami odaso ye process adwuma na okọ retirement odaso ye pa me ba no kọ ho o me wa yale hwe ne ho no sika ben no mo de ba ho ne pese hu sika bia efie bienu ni amaami abrewa yedi ka abo o ma fa sika bia ma pa cha on fa sika bia mre ka preba bia nim ka preba bia wa no ma fie ho adi o ma fie ho adi twaso e na molo market police station de se ye nyine be wu ada ho owo me home so te se ba wo ha wo nyina ne sen e pa cha me ha wo nyina ne se se kan me mana bokasa wo ho so nto me ho so nto me ti yana ya me ya fi se me tine hwi ho se kum ena me nsei circus me mani ejuada no sa mama me nimra ebedu ho no yenkomolo market wonko pesu apos e pa mo chewo me ko hospital kra clinic ne ya me ko me de pressure me hona me si twaso ejuada e pa chewo sabra me pa chewo na yenkomolo market wonko respect kuma ni musa ne se maame no a wode car ball no a ye de ko to gi no wawu anase wotiase anamo ben wotu fa ho ka no na wa insure edie ne de ye maame no aman no emra omu o nobody is above the law including his excellency Nana Dankwa Akufo-Addo onu kwa commander in chief e to me fa ka mapre want se e mani sisi ran na mu nwane nko allegedly Mr. Champo Brem e be die chire papa na de e koso Ghana ha na ya ya ka hiafo nyina bodu ya sekom woni kamafo a ye be ku just like that wo de ka bo bi me aprapra mu aka mo be pene mu aka mo be pre krodua we say wo lo be kat fo podi fo ma me che pa ye chia mo na mu nuanu bi me yes adwuma no 2 years na ma me ada mo twen ya 2 years de dada sam no na me ntumi nsore mana nya na kuranya papa si mana o ma nya de kure bi de se ka che danfo se danfo abro o ma nya de nsore ntimano enu ebeto nyom so kodi pa o pa no mo de akoto tonro ade nkwanta wa bremi yo na mo masole ne de wuko ya pasore ko o me mesere na de untumi ntransa me nkwa sore me kokompa abo adai ye na wo je anyini